memang tua, sunod dulu. Selamat hari Minggu Mas Dude. Selamat hari Minggu di Indonesia, selamat hari Sabtu di Amerika. Oh iya, di Indonesia sekarang? Lain dong di Indonesia. Semua teman-teman dan kawan-kawan yang berada di Indonesia, nah, we try to planning, that's for a long time we're waiting together to make us happy here, and we join, share happiness, sharing the happiness, itu kan? Ya, itu toh. Berbagi kegembiraan. Ya, kebahagiaan. Oke. Nah. Berbagai cara dibekot Tuhan mengalului kesalahanku. Si padari doko mai asing-asing langkahku. Si dari anu doi alasanmu namai meninggal kona. Rela biar ditinggal ko mulai dunia dumingkan dirogan dengan padaku kemauanmu sampai mau itu. Jangan ku namai nang pehaci di ate-ate kinang di bagas rohaki. Nunga nasibku naik kosong ini kisah dicinta memang malam-malam deh luar biasa Bang. Berbagai cara dibekot Tuhan mengalului kesalahanku. Si padari doko mai masing-masing langkahku. Si dari anu doi
Kisah di cinta Nunga nasibku naik ko somoli Kisah di cinta Nampi songo ni tahun alasan mati bahagia Ido lagi menggan kebahagiaan 7 orang banget tuh kuliah alasan tetap kita kemarin 7 orang Yeay Bravo. Yeah Bravo, Star Batak, Colorado. Big time Big time Ricordo l'hai sentito? Oh, Anton. Yeah Horace hita sin Colorado. Siapa toh, severe. Di dalam dia kayak santo no, di dalam dia Severe, cosa Ido. Era Anton. Ya Big time Yeah